Jotono khulumkan channel kai tomung norok an channel takpan subscribe khalai kai subscribe khalai ready ang katal job advertisement tai online information related videos sanamu nge fadi tini kaise katal notification alena on notification kai Supreme Court of India ni bukakti rijaka nge fadi official notification alena on notification no tamu rijaka nge kai omoka official notification mo Supreme Court of India ni bakakti rijaka abo rijaka na 2 June 18 2022 wo ke advertisement tong rijaka ro total vacancy ingka ka 210 tongo vacancies tongo jaga wo amo ingka junior court assistant group B non graduate ngai ingka pay matrix na dioro rijaka 35400 nishimi 63068 rupees jorate rijak nai borong no inke tomung no interested tongkai video no bai thak jorate nai tong inke oro nai di saka education qualification kangkai je bachelor degree khlaijak borok apply khlai manai tai oro sanjaka minimum speed of 35 word per minute in English typing on computer tai knowledge tongna nangnai computer operation no inke oro age requirement thadaka je 18 simi 30 years ni bisungo tongnai borok apply khlai manai hinai te sini borok ni bagai ingkangkai oro reservation tongo ingkai naidi o jaga o exam nai scheme of examination oro ingkangkai number 1 o tongnai di objective type tongnai question paper abo MCQ ngai 100 question te tongnai naidi o jaga 50 ta ingkangkai general English question ngai tai 25 ta aptitude tongnai tai 25 ingkai general knowledge tongnai ingkai number 2 tongnai the objective type computer knowledge test ngai 25 question tongnai o jaga wa ingkai nai di typing ngai typing test amo kangkai 35 minute per word or 35 word per minute tangnai 10 minute ingkai tongnai di descriptive test ngai abo in English language o jaga wa ingkai registration khlainai ni ingkai norok oro sajaka naidi borongni website o thangino registration khlaidi abo kangkai 18 tarik ni simi registration khlai maka oro fee nangnai naidi 250 seniority rongni bagai kai amo norok online no mode apply ma khlainai fee no bo kangkai norok tomung interested tong kangkai apply khlai naidi tomung apply khlai na musungi tong kangkai teo jaga o 18 tarik June ni simi chengka o jaga o July ni 10 tarik jorate apply khlai manai norok ni ike norok apply khlaina se kang general instruction kam ke pori naidi general instruction kam ke pori norok apply khlai di tomung no apply khlaina musung kang kai ke oro to important point to ruja krei website no angani description no ri ruana norok thangai visit khlai naidi official website no ngai norok tabuk panani channel no subscribe khlaiya khung kang kai subscribe khlai ridi ango mohai no ketal job advertisement tai online information related videos sanamu ngai je candidate interested tongnai te qualification tongnai apply khlai nai di gai tenin bagam sunung situng jotono no hambai